Ziyakhala manje. Kami ngizongitshela ukuthi uSikhotheni yasibiza sisarenda ukuSikhotheni thina. Sizokhuluma into efuna ukuyikhuluma ngento eyikhuluye nayo ngomlomo wakhe. Nabantwana bangena abacomplaina singabogobela ngesihlaleke sithule silalele nini ukuthi nithini simsaba ukuthini makukuthi yena uyashisa ke ufuna ukukhuluma okokuqala uSikhotheni mangabe kuphanele yakhe ufuna ukukhuluma yena ayi1 ufuna ukukhuluma yena ayi1 angeke size sizwe ngaye asikhothami kuSikhotheni thina uSikhotheni akusugobela wethu ugobela walabo abathwasisile abathathisa amanga hayi thina simsaba ukuthi unani usatshwa yini namafeni akhe nisabaye nilokunibhizi intatazela la nizokhuluma inonsense la akanamadlozi angithi mina bengifuna understand nje bogogo ukuthi mabogogo bebelalana ugobele beku sanibonani mabe bithana uphi Sikhotheni wenda ngemabomu man wenda ngemabomu ngesolo siyalena ende kubuhlungu ukuthi ungahlala emntini wemuntu akwendise invoti inyanga cethe lapho atokutshela ukuthi ayikho endumbeni kube kumnyama akutshela ukuthi icult wena kuthwasani yofila njani bathi labantu labamelako bathi le 50 yemathwasane la nayo bona baqabangela labantu babebantu labakhokhe imali kuSikhotheni ushiya njani ithwasana nelinye ithwasana ukuthi ithwasana elidala malifundisa ithwasana lisezantsi njani marithwasana lize kimi angisho yini why osando thwasa kimi ngizothi makafundise omunye yimi ugobela funeka afundiswe yimi uqeda ukukhuluma ushiya uyawashiya ukuthi laba abathwasile mabafundise amathwasana asele kanjani uqeda ukukhuluma kwi-life yakhe ukuthi amathwasa bafuna ukulala nabobhuti bakhe yena uyabazi ukuthi abobhuti bakhe banjani ukuthi ulala njani balale nabobhuti bakhe yini leyo yo ayayikhuluma gogo bathi la bathi m-Edeni ukhona la bathi ukhona la m-Edeni khona uthi ucela ukufakwa okay ngizom-accepta Sikhotheni bowungena la uzongena ngenhlonipho nesisi ngeke ungene ngale attitude yakho oyenzayo lo ufuna ukuthi sizwe ngawe okokuqala lokho bowungena la uzongena ngenhlonipho uzosi-addressa ezabangoma uzongena ngenhlonipho la kule live yami then bese uphendula imibuzo esizokubuza yona or usho whatever lo ufuna ukusitshela yona because of asikusabi mina nje angikusabi nje igobela yokukhumula on national TV athi ufuna amadoda amabili maqeda athi unamanga manje sazi kanjani ukuthi ukhuluma amanga nini ukhuluma iqiniso nini akangena Ziyakhala manje. azokhuluma akangena yes Beyonce Washington njalo nje wandlala itafula kwezitha zami ngisho ubaba ngiyavuma nami ngayenza njalo ngoba amativoti nami mhlawumbe bengizoyenza njengawe ngenza njengawe mangoba izinto zimsinda when you done acting Beyonce usitshele ke Mlamani asibe ne-order kena na ukhuphukile uSikhotheni sathokoza gogo siyakuvusela inkinga nayi Elendla so niza ngoma nonke ngicela ukungena ngenhlonipho no injalo mnguni so ngi1 ne10 uzokwenzani mina njengamangini asile not 1 610 mina asile mina ngizotshela kayi how women side to side no problem sitinde wena Beyonce ningenaphi mangicala impande yami ngangindizile nayo impanda no bengasibizanga but immediately uthatha lento uyifaka vele ku TikTok and ngesihlale singakhulumi cabanga okay hayi ngiyanhlonipha bogogo ngikhulume njalo ngoba
Anginazi kona nabantu abanazi maningakhuluma ngani angeke sinizwe vele kwamele nikhulume ngawo ukuze kube nabantu so into engizontshela yona ukuthi ngakhuluma kakudala ukuthi my Mpande my rules ikhona kodwa leyo Mpande lo usiclaimela ngayo uthandwa ikhona ikhona yini orile joke leyo ifakela amabhona like le fish oil ifakela abantwana like egoleni khuluma ngani nidlile wayinile no phela no siyaxoxa thina nawe nidlile nangiceda kudla manje guys makhuluma umuntu oyi-1 per time no phela no angasiclaimeli ngempande engekho okokuqala lokho angasiclaimeli ngempande engekho angasiclaimeli ngento engekho azi ukuthi akayenzanga right nabantwana bekabafaka ibomvu nefish oil lebona befaka ifish oil so angasitsheli ngempande my rules awunanyeni nkosi yami yehlisa sithando sami i-BP yehlisa dala ulaka no khuleka la via angikho lapho ningabi baby namyeni i-light camera action ikimi manje yimo khuluma yimo uveza ubuso angisabi kuphi just because of wena uvete buso akusho ukuthi nathi fune sivete buso wena uyaziwa phela iyaninanaziwa that's why now no asikakhulumi ngobuhle sizokhuluma ngobunyanga lana akekho khuluma ngobuhle baby ubuhle bami buyakuhlukumeza no sizokhuluma ngobunyanga ubuhle benze njani sizokhuluma ngobunyanga zangizokhuluma ngobuhle ukuthi ngifike elezulwini uNkulunkulu asesenamandla okungikhanda sengivela lokho ngenze njani ke manje siqale kuphi hayi yekela ubuhle sithanda angikhuluma ngobuhle yini enikhuluma ngabo no beke sayidini la sikhuluma ngobunyanga angifikanga ngabo ngifike ngabo okay cut siyayeka sibeke eceleni right asingene kulento oyingenele la ungenele ini Sikhotheni ngizwe igama lami ngathi awuthingene oh yeah sikhuluma ngabe cabanga sikhuluma nge-live le beyingale kuMethi abantwana labo ba complaina khona ngawe ukuthi abantwana abafela amathwasa awuzingeni indaba zakhona the next thing wena uphumile wena uyiculty nini yonke lo nyaba besikhuluma ngale nto leyo so ngicela ukumphendula manje ngifela i-decision yami noNkulunkulu wami ngifela nje lokho no awufeli ngempilo yami no angeke uhlale phela sona sami ufaka ukhomba abantu indlela bese wena uyajika yabona wena ubafakile abantwana ubafaka imana phela wena ngeke uzuze ufaka abantwana ku cult bese kubanzima ukuthi abantwana bafakile ukubayizela babizoba athi immediately uvuma bathatha bafaka emsamo wakho wena bocabangani baby bayizela bathi Sikhotheni sifuna lento nayo ngathozani zithando so bengicela ukuthi mina mangasayifuni lento ngifela lokho but then Sikhotheni mawuthi wena ngifela khuluma gogo Sikhotheni mina i-concern yami is not about ukuthi wena usayifuni is about ukuthi wetonke tinyanga bunyanga is a cult as a whole i-concern yami ngilo ukuthi vele kwentekile lapho yeah. Okay, prove me wrong ukuthi ubunyanga is not a cult. Prove me wrong, I'll bow down. Yabona the minute uthi Sikhotheni ubunyanga is not a cult because of 1 2 3 4 5 ubunyanga buphuma la ngizoshaya ngedolo phansi ngithi ngiyaxolisa. Prove me now as nihlangene so ngi1 ukuthi ubunyanga it's not a cult. I'll bow down and apologize. Sicela ukuthi usinabele sicela usichazele sicela usinabele ukuthi wena njengoba uthi uyicult icult kuwe uyini kuwe nina nilwelana angithi mina I'm not against i-cult nina nilwela legama elithi cult nina yini cult lenilisayo kangaka mina ngesinvu mina gogo Sikhotheni mina ngiyibeke ngesinvu into lengimangalisayo ukuthi kutothiwa bunyanga busithwalo ngifuna kwathi ukuthi kusithwalo kanjani because ngekwathi kwami akusiso
Okay, manicula le ngoma ethi ngathwala ubunyanga ngathwala ubunzima babe ngahluphe uthini wena sitshelwa yini ngengoma zenu ukuthi ngathwala ubunyanga ngathwala ubunzima izinto sizizwa ngani zangoma siphawula phezulu kwezinto enizikhulumayo ukuthi nathwala ubunyanga nathwala ubunzima twala. So mina I'm speaking based on lesithwalo enikhulume ngaso nina akusho ngomina ingoma zenu ngithini ke mina. Oh, okay. So when I'm out just seven, I think we just say more than abantwana by 1,000. Ngaleskhathi ukwenza lokhu bongakubona ukuthi kuyi-cult then bengibatshela nabo bayazi abaqala ukuzwa namhlanje. Bengibatshela ukuthi ngizela ukuzothwala isithwalo samadlozi nizela ukuzothwala ubunyanga bebayazi nani bengintshela ukuthi ubunyanga kuyisithwalo uyathwaliswa imbuzi utete ushono wenza into zakhona ngiphikiseni ukuthi ibunyanga kusibona isithwalo ningiphuvele ngizoshaya idolo phansi ngixolise. The problem ukuthi ke thina ubanomkhiphile ngoba sinama questions ubanomkhiphile guys. Bese uzwa ephendula na lento ayishoyo. Uzwa ephendula ngoba uvumile mara ngaphanga because bekumele aphendule ama questions ekumele sinike wona. Because okokuqala thina sifundisile thina ngalobunyanga. No mara bengamelanga because bekumele aphendule achazela abantu. Azihlaze yena azi-embarrass yena self. Yebo, manje ngibani namkhiphile? Wena because angeke azaniphendule uSkhotheni, angeke azaniphendule uSkhotheni nje ngoba lento ayizelela ukuzodelela ukushayela phansi ukuthi manje nina sengathi manje anisayibona into eniyenza sengathi sithola imibuzo ngoba akayiphenduli yena imibuzo esimbuza yona. Ziyakhala manje